some snipers, so we have to keep. Evo svjetlo ovdje. Van tamo. These gentlemen came from Frankfurt to join Serbian territorial defense. Two snipers are out there. So you pull off. They can't reach here. Yeah, down there. The Lapišnica is 1 kilometer or kilometer and a half from Sarajevo. But we don't shoot. We try to just to keep peace and not to control the surrounding of Sarajevo. You could take the city tomorrow, couldn't you? Anytime. We could take it anytime. But we just don't want to go to Muslim suburbs. We want to stay in our suburbs to defend it. Stara, ovdje stara 2, da li se čuje prije? Iza ove šume, da? Evo, put. Ne. To se malo ne zaklonite. Pa imamo tu zakon, ali nije baš na domak, možda jednog kilometra zatišta. Zato što bi se moglo. Do jedinice jedan. To znači pošteni hodaju pa ne znaju što. Niko od SDS-a za što. Srpske vojske, obični predsjednika Srpske republike Bosne i Hercegovine, dr. Radovan Karadžić i komandant vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine, general Ratko Mladić. Oni su željeli da se na licu mjesta uvjere u poštivanje primirja od strane Srpske vojske. Na samom terenu su dobili uvjeravanja da Srpska vojska nije ispalila ni jedan metak prema muslimanskim položajima. Inače, tokom protekle noći muslimanske snage su izvršile pješadijsku paljbu prema Rajlovcu, Zabrđu i Vogošći. Pucnjeve je bilo i prema Dobrini. U Lukavici je danas general Luis McKenzie razgovarao sa članom predsjedništva Srpske republike Bosne i Hercegovine, doktorom Nikolom Koljevićem, o sljedećim potezima za deblokadu aerodroma Sarajevo. McKenzie je izvršio i inspekciju aerodroma i od Nikole Koljevića dobio potvrdu da je srpska strana spremna ispoštovati sve uslove UNPROFOR-a da se... Some snipers, so we have to keep. Evo svjetlo ovdje. Van tamo. These gentlemen came from Frankfurt to join Serbian territorial defense. Two snipers are out there. So you pull off. They can't reach here. Yeah, down there. The Lapišnica is 1 kilometer or kilometer and a half from Sarajevo. But we don't shoot. We try to just to keep peace and not to control the surrounding of Sarajevo. You could take the city tomorrow, couldn't you? Anytime. We could take it anytime. But we just don't want to go to Muslim suburbs. We want to stay in our suburbs to defend it. Stara, ovdje stara 2, da li se čuje prije?
dizao ove šume? Idemo putem. To ste malo nezakonito. Pa imamo tu zakona. Nije baš na domak, možda jednog kilometra zatišta ima. Zato što bi se moglo. Do jedinice jedan. To znači pošteni hodaju po ne znaju što. Niko po veze se za što. Položaj srpske vojske obišli predsjednik predsjedništva Srpske republike Bosne i Hercegovine, dr. Radovan Karadžić, i komandant vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine, general Ratko Mladić. Oni su željeli da se na licu mjesta uvjere u poštivanje primirja od strane srpske vojske. Na samom terenu su dobili uvjeravanja da srpska vojska nije ispalila ni jedan metak prema muslimanskim položajima. Inače, tokom protekle noći muslimanske snage su izvršile pješadijsku